la Congo a bana ba te bana ba ke ko fo mona bibembete na mona bibembete abana ya matanga batute Banza London TV. bango tu bazela bango te bana so arrivé ne batala tana riba we ono tu ba die pe la au moins tu 4 fois 4 betana ba tu ba yaka ba zaika na 2 personnes ba non c'est pour pas mettre comme ça c'est des zaika papa chéri bana le roi d'Afrique bango tu ba die pe pas bumba milaka bango Banza London TV. mama Sylvie Makwata obo ta biso mama botaye tolela yo mona ka kofia ya Banza London TV. ya kosa bato ya mopao moto modike makufia to moni bato bena abazwi bango bakepo bake olela kuna yo mama na bilo kuna sikota kupaki so zanga mopango ba ya bezo bato na ba mamba famille kuti bakete yo so dukaka we ka kebwa shibakene ko ba ya ba mamba famille bi bakete ndeni Banza London TV. na kangie boye na ben sankara ya ka keba vela za rape boye ba ye pe ko pike kisa dai biso beto tikali boye ya za mwana bino Banza London TV. so ye bless boye ba fia ngo la sepse papa kwa oza pe meza nzambe ba ko longo la sima ba fanti no me mabisoko ba ko longo la siko nzambe na so ba longo la ka pe ma ko pesili Banza London TV. Atuwa relation ngala Serge comme ali wa camarade. Donc ngala Serge butu na habité. Donc ce mutango contredire ko za rapi roger. De mage passer na poto za ati. Oh pi roger banda va lupa mona Serge. Porte Serge ngo porte pi roger. Donc ngana Serge na pi roger tout ça qui bena ba mi. Oh bena chaque butu biso tout zo na ba 5e ba ba tiki ngana na rompona ya ba pata ba 5e de ba danser de la lemba ngana zika mo ikoti na pale. Bon ba sai ba ke bon marché pale na ba bango. Donc chef Serge ba za action afandi yemo akokati. So papa be ngale le poste za buta dala le plus c'est place na biso. On a minute yo mukolo le plus nul. Yebe facha matangana. Chaque jour de le ngwa pas na 5e. Chaque jour. So chaque jour na so de le ngwa e pas na c'est place à Serge. Ose butu ya yebi Serge na vie avant na le plus. So to find le plus wa to ko vers 2h30 3h de le banda na Pokémon. To find na Pokémon wana ba tout ça c'est fou. Au moins que boli ngula 4h. So papa to oli ka au moins que boli ngula 4h ti ba 5h de l'eau. Donc ça qui mutu mo bena za ki. Et puis yena za ki ye bena za ki to ba ute kasi le boye. Asila bino. Ba pi de point. Ya pi o boko sala terre. Moutramno papa chéri makambo ayi bana makambo bokota ndule da kulman to ya pe boto komi boto dimanche to yanga pe la piko to koti boy ndule video boto to la papa chéri bo zana si ça va bise o jenga témoin asisi la bise abeli biso mi baleka donc mutu msoko ya pembe no arati atana janga na piko papa chéri na kufita za témoin so ba za témoin na betango na ba téléphone tu na soma na benga merci papa chéri si ba kabelo $500 na 6h30 ba mo na zo nganda on a bise dirige ba mo na boulevard na yo somba téléphone zomban donc na za mutu ngo na yebla ba tous les mois papa chéri na koma pe na bo na mazanga bo na bima pe na ba 800 ba 700 na bima pe bo na bo madame habité to somela peut-être congélateur to benga merci ji be va na nda so na tali bo merci ji mais c'est game tu appelles service pe na ba piste zomban donc ce temps na la soutenir c'est que na yo tala ce chef na papi kakol parce que c'est que na papi kakol ba koma ki mapasa no mona ba salle la ka sege pa papa chéri ndenge chef papi kakol ba salle la pa le roi d'Afrique donc ce qu'on tali ko la sko ya piadan au moni tango corps ya sege zo kitana na kati ya avion donc c'est nani kakol ndo betatu au moni ko le la papa chéri ba ne ko le la aleli na sege nda kei aleli suta tali kakol da zo beta atali sko o ya ye akei eta so comprendre so soit ko pasiwana oyo papa chéri azaki nango na tali kolela le roi d'Afrique taka 20 na lela 20 nga piqué crise akangela veche ko piqué crise boye parce que yo tika biso yo ko Serge donc na kangie boye na ben sankara ya ka keba vela za rape boye ba ye pe ko piqué crise dai biso beto tikali boye ya za mwana bino donc akei nzamba pesa ki nzamba zanzela biso nyoso tu etenga na ko defela mwana embe na kimi nango ayo luka ngoyo bia zabe na yo kimi na mande to ando swana so nzambe mutazi molimo yo sanzambe oyo ba mozo ju Serge yo ba no jitenda zabe ba jitaka ete donc c'est à dire biso to tikali to miye ba kendeza o akei wa to lekele lokote botaka Serge ndazaki basket ni Serge la tite collection yo tasika ba américain ku ba yebi ba commettre na livre d'or na bango mutu wa somba ba tche belé na ba ministère na Congo ba yebi que Serge so ba parce que elle ngai tche bakasi il y avait beaucoup de conciliation na za ko conciliation mo za na te ba ki ba ko lela ngai conciliation ba za na kata matanga
tout le monde peut dire baluka un jour te batunde bazoyeba te fo balongola na ovaki bayeba ke sege à part BCBG sege auta na 4x4 somo l'administrateur wana bavandi balewanda fo bavandi bapapa somo badef fo bayeba ke sege aye kobeta na BCBG mais abandaki na 4x4 et puis faire le milicien ya suka na kati ya 4x4 comment faire ça camarade ya sege aye kuta faire ça milicien sur la 4x4 badoko na kiwana bazali ba musicien oya 4x4 so quoi on va tenir le guana après 4x4 il y a kokabwana ne sege qui na papa chéri mais sege faire partie na kati ya 4x4 BCBG tout terrain ya monde batitwa na bana olela batanga oyo ça d'abord ya 4x4 après 4x4 après koko masko ya papa chéri il faut pas comprendre ya mwana mais ça va avoir dans le prince mon pas mon conducteur le bon la bossona politique avec matanga la bino yate au bino me kine batanga na bamoto so pese message allo bien matanga beza on invitation te matanga za invitation te matanga za son moyo ye et puis yo ben comme non ba bengi ote ba ba bengi on ya ko justifier ba bengi ote yo mo we kamba na ko yate na ya est-ce que na c'est ba bengi ya somo bati mama ba miye ba te musa mo te yo wana sayo bo ye ba to tu ba kufela ya papa maman ba ki vraiment yo sai biso na ni nga papa nga kufa ya se ya c'est là na sayo mama bota mama si de chima pata motema ya le roi d'Afrique mama Sylvie Mapata bota biso mama bota ye tolela yo mona ka kofia ya so we ga ya ça concerne avec les babuti yo ba ça gabi ese batanga ko pesa invitation ese obi combien de yo bien au na Congo babi ke kofia mona bibembete oye ki silo ba bana bango la Congo bana ba te bana ba ke kofia mona bibembete na mona bibembete abana ya matanga batute yemo ba abongisa déjà ndenge ba bando sala parce que ya bana ya matanga batute so papa mba kuja kufa yate abia za ina déplacer c'est que biso pe batango tu ba d'abord le roi d'Afrique na matanga na bangwana il pas ça de déplacement papa chéri pe na matanga na bango azana déplacement to akufeli to bato bana pasi ils a fait sege ils a na na kwa etali biso te ba sengi ya pesa asape porter parole te biso ko za rojenga na sali sankara sali olil matanga sali ngamo ko na sali donc quoi to bengi ba porter parole to lingi te mtako ta musala biso ala musala yo pe les gens pour la caméra ba molera agenda do mama na mawate etali ya biso te se ya bando chola matanga na biso etali osomona taya zole ye mama ba kufa mama ba kunde na poto ba ba nyango ba futa ba biye ba ke kuna so za pomo pango ba futa ba biye ba kele to wona ba tu muto modike ba uti okufa ba yo zo fami mo bimbeke tasini fami mo ba tinda avion ya kosa ba to mo pao muto modike makufa to moni ba tu na aba zwi ba ke po ba ke ole da kuna yo mama na bilo kuna sikota kufa so za bo pango ba ya ba pezo ba tu na ba mamba fami no kuti ba kete yo so dukaka we ka ke ba shiba kene ko ba ya ba mamba fami na ba kete ndeni bongo futa baba biye saki et puis bakunda kena quel cimetière botuna après ça biso toi le lenga banda biso ba problème ya kuti batisa ba pasi ya na baba bleu na ba biso ba yo ko tsa ka ta biso ba donc quand la besoin ba matiko ya répéter au moins de temps pour l'air ya ngamo ba bleu pour la taille c'est porter parole voilà toi ta ngamo aussi ko et bon c'est ye moi komi donc c'est-à-dire ba ça la besoin de ape ba c'est la kuto ya batu ba bi o ya kutu ndete ngakunda yedo na ba so ba lingite ko ya no kuté ba ça fait la besoin de ati voilà il parle ya matanga to so na matanga yo na ma etali biso te ayaki matanga biso to yaki asege to yaki pa mutute mutaki pa mutu inanda kwa mutazaite mutu yaki ana ko bemba se ya sege mama to yena ba debate loko babo ya kabilo ba journaliste to mama matanga ba mo abo sela ta émission ba itaka matanga to undi obe papile poso ya mbanga bato sa matanga ba yo gate papa kwa ba yo ma mère to ka ça bien c'est yo c'est yo mama bino bo kamsanga yo kanisa soke vanda na ndobuka we ese we ga ye pata na mu we ga consentiment na ye na mutuna ekolela petit na esege sana na bona batonyo ki baso kando boya na ide bango tu bazela ki bango te bana so arrivé na batala tada ni ba we ono tu ba die pe ka o menti ukata fakati betana batu ba yaka ba zaika na deux personnes dans c'est pour pas mettre concert ça des zaika papa chéri bana le roi d'Afrique bango tu ba die pe ba bumba mila ka bango so ko bumba da po ba desela da pa ba ne we ngawe kabwana ok wele kabwa ba tu ba ta ba dai ba kati wele Canada yo omona ka okesa na diyo esa ko ya chibeti yo ko die mbila ndeni ye ko bo repêcher mu ko na Saint Valentin basi yeso mo na beta na nzelo donc ça na mama tanga laisse moi ba problème c'est alors qui peut dans ton matin c'est deux mama tanga ndeza bo
tozole la sege tala moi ba blesse moi avancer moi na ba te petro sege aki la pema wa biso aki normal akufi so yo blesse ba fi on la sepso papa quoi oza pe meza nzambe ba ko longola sima ba fanti no me biso ko ba ko longola siko nzambe na so ba longola ka pema no ko pesili foto mo eke yo ne be sege yo ni me sege ko kufa ne be sege ko kufa tala papa chazo lila tu me na wa za rapena so afabu moi ba tu me tu na ba ba lever le dos to be na pete ba doubler ni de kwa mata skonde ko masiko ke to ba mo ke sko papa chenga mata ko dem sege o mata mais za le roi de ko doubler zo be kana no so ti ko ba bi igwe lenga mata mais ko ka kola mati so muta bongo dem ta kufi yo boya kolela ye na badeba apo so betelo mabuku po yo bless you osala ni na mboko au vendre la photo souffrance au Québec installation par membre de se répéter la vie na yo na matiko pe zo ngisa sa zombo version ndakwa eko répéter la photo photo ya banosana et bon yo taza ingénieur mama ba courant mama mo bokza ba TV mama mo bokza yo tezai yo ka letso eko se répéter pour eko zo ngisa so pour la mama so ezai ya muteya ngabi baninga na bayo ya na contrat ya 4 fakal babeta bateshe pe babo ya bino pe batu mususu ba cheza na mwa mke buketo tsane bando to beta ba 4 fakal foto ba ngwa ba nkache ba bya ba ne ba ndima contrat wana bon le ko mapena caché ba pression pe yo na vie na yesa signa contrat $60,000 aso ngobo ne ye place ba ya avant na ba conseil beta yo kenda yo pena to conseil mission na sommet so tanga ko ma place bu siko yo comme ça abeta ya ba beta we raka ese we ra ya za kuna tana azana tana we ra ba yo bena ta tala ba biso nde to sabo so na bimi boy to terminer tana mission mo boy au moins la journée ça peut ça importance ko le kai o ya na actualité ta lo banao nanga na actualité na ndo so kende to sabo la minute oyo mondi mobimbe ezo célébrer événement moko o ba osela ba kele ba bete ba poto ba montre événement ngekoma ba tu ba célébrer ba osela le 15 février événement ça va moko adina sikarela ba mon événement komi il y a des batu bobeti na événement on a salué au ressort c'est l'homme qui contrôle le territoire du royaume Congo systématiquement d'être un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades ouais aussi ma malade nous devons raconter où est la lumière de la musique africaine parce qu'il a porté un coup de projecteur dans la musique voilà vous comprenez quand nous allons combattre par des propres principes, ça va passer. Mais qui quand ça sera voilà, on est à l'impossible. Ça va côté. La peine du 5 ans. Sont pas les petits analyser en côté. Petit dans la déjà en côté. Ça y est, c'est vendable. Tel côté, on a aussi une équipe la Bantibo. La mieux bêta na toi. Yo bêta côté na 7. Yo bêta na 6. Voilà, on a eu beaucoup de bêta na gardien parce que la bonne idée côté A. La condition pour Chabi, so Chabi tenga mona ya bimala ya Chabi. Voilà. Dernièrement on a fait ça tout le lande sege. To tira ba distraction o muto mutabeti ka teto eko le la sege, muta eko tatanga sege. Donc so yana défi mitalio. Mais biso na mawa na biso ko la koyeba ndeto saki na sege, ndeto eko le na sege. Donc na tangu te ba konta randa to se na sima. So pa o ya kufa za na pe malwa biso. Abana beta kechi danje, abana beta pesi danje. Et puis ya boga ko le kana muto tangelanga. Boga sege za mongolte. Donc c'est-à-dire que les aboyé azaki pe boga mais yana zo kena osiko seganga ku akufi nazo ebate kotanga ngomba batute nazo esiwa o oluba segende ngazana akufi seki azaki mutu abu photo ebi makambo zomban tuna abu photo tuna banike kuba tuna ba didenza ero tuna ba PDG manu maboka ba prilo lubika boka e baba bataba be ba ya nani ya toza mbota mtalia do ya tuna ngande boli balongwa ngaba so benganga uli mucheda auto kacha siko braza ki omisika bi est-ce que ba unongwa RNCT olanda bisoka soti bagage landa biso na salle zomba c'est-à-dire que la zo benga batapoto ku ba benga États-Unis ko zo benga tuna nga États-Unis be benga merci yo kana zo solo la yo ko ka merci o ba we ba zo benga we la ni banda na papa chena zomba ba États-Unis ba benga zomba ba zo benga nga bo ka bo na lo ba bo na benga nga voilà kana peri mo se ba benga na États-Unis ken mo se ba benga na États-Unis tisi mo se ba benga na Canada merle classe A na sasa so na tali bo bako linki na bi papinde di bo lo ngwa R na tabo ya uli penseme otabo président Golf Kisolo otabo Gimalela so ba bilo ka bongo tala ba na poto ba olele bo yo mutu mozo ya ka ngana sabo 12 ans na mata ya sege ino to ba na 12 ba bi 12 Samso lo rato te bo rafa liba ya do na bino tu ya ngota mse sali bongo o esko na ba buzoba mo do na buzoba to beta masola wenge to beta so wenge yo wana ba
bato moke oyo ko na sala débat na ko lela sege oyo ko tsa babuzo ba moko boye po koyo ka ba ngana oloba na conscience yo yebi ke muto lingo ko tsa ba pitanga ya oloba boza mabe fala batamwa bato moke botika sala fina ayebi ke wana ko akufi aza camarade na ko donc makayana tenge mwa muke na TV azo de mwa muke o bino ko msa moto ya nabi aza mwana bata muke par rapport ya yo na ajino ngana le TV yo ke ne classe na coupé coupé tenda le mission sanga ya sa ya ngage ko yo ngana lo bibo donc on benye mwana muke par rapport ya papa chéri papa bale wa dabi mwana bataza ya muke botika ba kamande ba sege bakufi ale na kamande sege ko tena kata makambu ya bayana te bilo bongaka tsobo obeta lisolo mo boisa na sta ga mawa bonga boko tsa polémique so yenga sa so fala dam kola chibe ya fala mkola huyo azaleki na bakaba bengi leki Libanza London TV. iPhone to give I'm vendor. Kevin, au point que Séguin était devenu quasiment le fils adoptif de son patron. C'est ainsi que lorsqu'il est tombé malade, au sein du groupe BCBG, tous les moyens ont été mobilisés pour une prise en charge médicale efficace, d'abord à Kinshasa et en New Delhi, où la mort l'a arraché à l'affection des siens. Séguin laisse un immense vide d'abord au sein du groupe BCBG et ensuite à l'association de Droubailleurs du Congo dont il était président. Le philosophe français Saint-Augustin disait « Le présent du passé, c'est la mémoire ». Oui, Séguin appartient aujourd'hui au passé, mais l'hérite demeure à nous et parmi nous par la mémoire. Adieu l'artiste Rideau. Merci. Merci beaucoup Roger Ngabou qui venait de prendre la parole au nom de Papa Chéri, au nom du groupe Wenge BCBG. Avant de...
Le questeur adjoint du Sénat, de Fleurs, devant la dépouille mortelle de 5 millions Magnatal.
Allô? Ah, aza na kati, na kati. Na kati, na kati. Hapa ni maji na kati.